Gudou, penons et troarbet, c'est une assemblée au pourmen var balibreiz evel bebzad an vintin. Tu chantik et yo mael gwenek da bourmen gagnon, mais da butal dreistol gant e chroniken tabutom. A da o gomper a zo stol gant in evel bebzadan, yon ar le courves a telomel, penons mon compte. Mon ramad. Ganit. Ya, mais da o gomper or norket. Beya. Très a gant a assemblée, ça te zet ne benag. Allez, gavot. Made, Nekefal, Made. echu nekefal, tamm ebet. Deus an treuskas vo kozirioù. Ah, bah, juste à voir. Treuskas ar yez. Et ya, Stéphanie Le Pelter. A gemero perz er c'holok a vo dalc'het di gwener a di sadorn a zeu en oriant, di varben treuskas ar brezhonek er familioù, don a reio da ginig e labourdiom, di varben ar brezhonek er magourioù. Ur film ber besavet gant skolajidis kolaj le tleu Saint-Joseph et Redon, a vo diskouezet d'or ie, liam mede an istor gant bel fegor, un duden be gant edeno just a war. Hag ur ekipe lipous a vo gwelet ar fin an abaden, ini ar wastel chokolat hag emo movon da Gilaou Virginie, evit kaout ur sekret kegin deus a revel a tout. Ur gatoen ben e peguer e riantek. Ur gatoen, allez diom dei. Stéphanie, a zo deud ad kavout ar c'hanom, degemer mat, Stéphanie, mat ar jeu. Ja, mona. Bon, mat kenan. Daoust hag o peus amzer davon da furchal var a rouedat gwech an amzer. Oh, alies, var. Amzer, tabout ar an amzer ben ar fin. Ya, Kentor. evit a labour pe evit a blijadur kentor. Ar plijadur meus ket kaelz amzer e gwirionne, me evit al labour. Evit a labour. Bede ou yann erle, da furchal, divar ben tout ar pez a oatu kavout divar o pen. Prestor? Gavot Wikipédia kiri. d'or bet gantan. Allez, diom. Wikipédia. Stéphanie Le Pelleter. Ur skionchourez e a zo bet pedet da zont da brezek war hor plateau. Met na zonjit ket e kafot Stéphanie en un ar not va sanket e fen er c'horz en gwir. De skian ar Yezou a zo koz ahet. So de Stéphanie gant ar Yezou dre vraz. Ar Yezou bi an dre ar munut. Brezon e gel just met galo e gie, gwezelek. Betek Yezou dizanno d'an dan vrasa deus poblans ar bet, evel ar wolastokeek da skouer. Yez ur gumuniez goz eus Canada, et kajid aget. was incredibly important, and there was a sense of urgency. En tual d'ar mor braz e arvar d'ar skolver mil vrudet er stad unanet e oa mis pase da ginek danvez e zezen diwar ben magourioù brezonek dre soubidigez. Ur ben vega bouiz mat evit da zon ar yez e mezi. Avin, peltra zo da via gwiriet evel just. Bon, Stéphanie, da gent a pen marteze ur gerig diwar ben ar wolastokeek. Gregor Amad. Ah, neket al labour ganin, me detenuze de walot yezou al de walos penons e yawn trao gant ar yezou al ve just. Kizit igor deus an rae, deus ar Yezou bihan, pe Ya, a ya, Yezou ya. en arvar, muur vidaze pe... Quinveria an trao, enfin, neket quinveria, pag reluziet ve fet de quinveria broioal, factorioal a zo etre ar yezou, me gwalot penons e yawn trao gant ar yezou al gant an dut, evel just peger ar yezou zo liant met gant an dut, ne helke bea nemet an dut. Me, dizolai ar an trao pen ar fin. Hag e peler an diaou vid dijoloet ar wolastokeek. War internet, o c'heskem gant tudal, ie o gant studerien dre ar c'houedat. Petet an eus ar c'hanoc'h erio pe geremoc'h o vont da gemer pers en ur c'holok a vo dalc'het disadorn a di gwener a disadorn a zeu di varben treuskas ar brezonek er familioù e moc'h o vont da ginik an o tandve tezen peinie an dandve se. Me a labour ben ar fin war ar magourioù dre soubidigez e brezonek evel just. Kroget moi ben ar fin gant ur c'honskrid e master diwar ben ar vugaligou dre vraz, ben kinig gant da chen, peger an da chen a zo neui a war baoe ugen vloaz. An o rand moi de vont pellar war an afer, just war, o resisat war ar magourioù dre soubidigez. Daoust hag re displega petrae ur vagouri dre zoubidigez. Ar vagouri dre soubidigez a vo ar vagouri vel ar real, ben Ya. ar fin, ar c'helbea ar vikro magouri peg c'helbea muior pe dek bugel vagouri pe vikro magouri ma digari pe galramant betek triwer vel
gant ar real e brezhoneg e galek e vo memeus afer. An difor a vo, digemeret vo ar familloù d'ar mintin e galek e vejus gant ar skipai, a goude e pa tout an deve vo e brezhoneg. Nemet me vo familloù a foto deo klevout galek epken e vo gret e galek. Mais an da chenze a zo nevez a war, la red opus. Dans le vez opus tra war, evit sevel un dezen, ivar ben Andrei. Krege a rand bremañ, ben ar fin baoe neus keupel just war. Babi Goubriz a zo an inigenta ben ar fin, a zo Gwyneth, a neue ben ar fin digore doa ar vekro magori e daovil eunek, a neue krege a rand de gaout roedajou bremañ. Ar studiadenn gentai gwirionne neue vo ke rade gout an arsou, rade lakat an traoù war vel, ok, un tra neue, me goude vo arsou e vi poen. Me e vi dija galaran kaout roa denou, bremañ, ya. Bede oaio an dene justement da velet penoz e tremen an traoù e Gwyneth evel o peus lavaret e Babi Goubriz. Un estache e rez an douar. Randy Bihan, kempennet evit degemer deg bugel e micro-magouri Babi Goubriz Gwyneth. Amañ, a bo e daovel un nek, e reur skipai tud a vicher war dro bugaligou e brezhoneg. Un ergelc'h a vroud an ezo da implijout ar yez. Are vraz a chekour are vihan a klas d'ober memejtra are vraz. Donc, ar sort c'hoari et trezo. Zo e plijus kenan evit ar bugale, da los kanezo, da vonen daran pred o unan gant ar real. Digoret ebet ar vikro-magouri e daovel un nek. A baoe, e o tremenet amañ ouzpen daoc'han bugel, kaset gant keren c'hoant ganto kizilika o bugale d'ur yezal an abreta ar gwella. Koulskoude, digori ar vagouriman e kebedez, pel a c'han. Ar pep diesa zo bet kaout otre a c'haf. Peogwir bet gwelet digant ar c'haf, tud zo a gave oa keket gant ar galek, e ishe rediet an dud d'ober gant ar brezhoneg, epken, ne oa kemat an traoù evito. Pignet an traoù betek ar kef broadel ar goproutiegez, ar knaf. Setu, on eus bet respontou digant ar kef goprou, broadel deus ar goproutiegez, deus a baredia. Me goude e oaret mont da welout a c'huzulioù-ker, evit ma vichen prest da rei arc'hant, evit ma c'hellfe monten dro an traoù. Pur ma zeus arc'hant gant ar c'haf, gant ar c'haf kef goproutiegez, e ne ket a walc'h evit ma yafe an dro ar vagouri. Radio ma efe arc'hant ouzpen gant ar c'huzulioù-ker. Gant an endro politikel o chanj bepred, hag ar goulenn plasou e magourioù o kreski e o dao klask dioroi a niver a vagourioù. Evit ma gendalfe ar bugaligou da vez a kizidiket d'ar brezhoneg. Dao raktrez neve a zo evit ar poent, unan e Roazen, hag unan all e Brest. Okay. Et Roazen hag e Brest, ze zo gant ar skoazel tiesker. Raktrez Roazhon a zo lancet mat. Kavet ebet al lec'h, a degemeret ebet an doser gant an tiker. Maiamat peptra, e vo digoret micro-magouri Roazhon e daouvil nantek. Tu Stéphanie, an a desi blant beañ vid ur berntut, mais perag e a bouez komz brezhoneg d'ur babik. An ade ie vek e kojet kalz brezhoneg barger, ne rad evel oa arok dre ar skolioù bremañ et devea an ade ie an avezede a baoe pel gant kalz studioù e vo esor deus eski yezou disañvel o teski ar buanno ar gwellañ, an abritan ar gwellañ e gwirionne. Ne just a war kinnik ar brezhoneg ur yezal, enfin, koujvo deus ar brezhoneg dresto eve just, me kinnik ar brezhoneg an abritan ar gwellañ vo just a war un doarial vel ar skolioù ar rok deus eski ar brezhoneg, de dreuzkas ar brezhoneg. Perag n'ekipe gret ar rog a la bourse, puis da ugel blaso neus diwan niz yuan deiz, da skwer, perag n'ekipe liamet da vagourioù gant ar skolioù. Eugen vloazo e gwirionne, memeus e 1900 pewar eugen dija e oa bet tolioù ese, e bro l'an dernier, ben ar fin.
Oa que possible d'armariser qu'avotu da vicher a oa stumet, pegar un den a vicher a vo de genta un den a vicher brezon ne galek ne chancho nitra, mais d'armariser ne oa que trawar a dud stumet war an da chen, a gabe goual a oa pegar d'armariser l'an dernier oa be possible deo kaoutchikour skoazel achan gant en outre-mer a oa Jan Bertomin, mais oa que possible d'arskepa imon pelawar. Un tolese a oa bet memeus bro ben arfin, ie, me memeus abek, memeus kudeno ben arfin. A tremenar a buan an amzer pavo ar skipai ur famil a fotodeo lança ar gevredigez war an da chen, ar vugale a ya de greski buan. Perag o peus bec'hoant c'hwi labourat war an dan vese? Me ben arfin, diwar roan moa de labourat war goulen an treuskas, en ur moz kler. A ben arfin... Gretmeus an aodegez gant skipai diouskouarn e daouvil dek. A deze, moi roan de labourat diwar ben pas rak tresou, mais liamet don bet gant kevretike jouzo, ie a tamm me moi roan de vont warok war ar goulen en ur moz ki an tel juste war. Mais bezor goulen kran, evit sevel magoriu brezonek? Bremañ ez eus muior muia. Adulte a fodeo de square et guerionne déjà et fin ar bloavejo dekape war eugen et oa déjà un tolese a oa bekret gant Jan Bertomin roas. Ba l'an dernier ben epenkenta ben lakat en enta du yezek ba l'an dernier devait an avizet. A gabet a ben arfin a badenou tanva war a brezonek a zo be a ouzet. A bruderez o begret tamm tro dro, a magorioal o deus laket, skipaiou magorioal o deus laket un tamm youl barz ar jeu, a tamm ez eus bet ur c'houedat o tioren. Sevel. Ur vaouezal, katel chantro a zo ie o labourat war treuskas ar brezonek familioù an tolman, ur gelaouaden a oa bet gwestledeg an Muriel Morvan evit an tollagat. O chom jober un dezen emañ katel chantro. Un enklas war ar mod ma vez penevesket treuskaset ar brezonek gant ar brezonek gerien yaouank. Dek den e doa aterset evit e master, an tolman e vo kalz ledan ur ar studiaden, men ne kevi kemense e vo diazezet war chifrou a dregant a chou. Ar chifrou a vo produet ganin ne vo ket tri har deus ar brezonek gerien a dreuskas o brezonek do bugale. Ne vo ket postu produit chifrou gise, mais déjà o an avezout gwellor ar bo blanse e vo moyen de l'ar an dud o deus respontet o deus desket giman pe gise, o deus a gomz brezonek un tammik do bugale pe kalzik pe bepret pe jan mes ze vo moyen de rei chifrou vid rei un tu quoi, plegou. Un aval azilis? Mar plech? Tamm vet teus ar per azelis pe tet ar c'hant de Brennanne, c'hant de god un tamm? Dal. Donc madin pe... Kateli deus treuskaset ar brezonek de bugale. Me gwelet deus ne oa ket anvel en 9 milioù zo ken pa war ar geren brezonek a viannik a pa kason o bugale d'ar skol du yezek. E doktore les avour mod da lakadandu da brederia war an aferze a da rei fichans da re negredont ket. Penoz rei c'hant d'ar vugale kogeal, hag e ranker redi anne, broud anne, loskel ne d'ober giz n'en ran, a ze zo begoulenou, meus avet ouzin, meus komzet deus an drahe gant mignon edal a tout toa. Neus e gwire an enklaze a zo an doare de donat a he a pez meus bevet me a de... setu. En olrese o zaladen, hein non, pas en iniment. Pas au Mans, tri a galarant ober a bepseur trao vid de brezonek, mediaou, skoliou, kelen, kroui, arzou a bepseur, mais ma fait diou me j'on fait beo varié c'est au pouisustre kaot bepre da bal a he at kregi at skoulman jaden treuskas ar brezonek ar familh quoi, a rumat da rumat. Digwen a zeu e vo katel chantro c'holok ie gant ur brezegen anvet tadou mamou a treuskas ar yann ar yez memeus mod. Pisa jon je peus war an drei. D'ete illustré, avait juste. Poésie juste war dans dut gwellout entre skat et entre skas et doario di Saint-Vel. Juste war
kalz skeudenouzo, diwar ben ar yez, diwar ben ar brezhoneg, diwar ben sonjarat an dud e ar brezhoneg ur yez a zo maro, evel just, a gal. Kalz menojou fall a zo, a neue poez just edeon diskouez an traoù en ur mod skiantel just a war nek e gwir, pegur, just a war, famiozo, autres kas, pegur ez eus traoù a ve a ozet bremañ, diwar ben ar brezhoneg a ben ad lancer an traoù. Ah oui, Stéphanie, truskaset do peus ar yez do Pugali? Ja. Ja, ba oui pen kenta. Ja. Un hormone naturel a war gode meus Greta naoudegez gant tud a oa o vond eve a tadou a mamou just a war a oa brezonegerien ba oui pel a goje matri. Me kalz goulen oa gant an dud penon zo gret, penon zo un hormone naturel a pik bep geuch em eus laret chomit e be an kenet pa bek volet tud koz o lakat o lar de skwer ba gret meus gant ma machine a laver a tout bon, bea du yezek, a zo voket boprot e c'hell bea ar meska jiez en ur mod du yezek gwir e vo ar meska jiez a vecho. A neue, meus que sonjet en ur mod fotaraidin, bea sur moi trawar nevan ket garioudin, me ben ar fin gant bugal e beant tot e vo kalz sesor, tremen ar eo dre rimadelo, dre traoù boaz ben ar fin. Ha kavet do po ar vagouri e brezhoneg? Ah, pras d'ar mareze chiouaz ne oa ket. Pi an eus nemet diou e breiz ne ket belaret d'am zonja. Evi poen. Raktrez ouzo, ya evel oa belaret, me evi poen ez eus babigou breiz ba gwenet a zo dikoret a baoe daouvil unek ur vekro magouri, hag ur vekro magouri al bas an ervlan a baoe war lene. E miz revrer daouvil saitek a oa bet dikoret. Daoudam deus ur film besavet gant Bleun ar Born an vet avianik an eus bechant diskouez d'or diwar ben kerent a zo treuzkasi ar brezhoneg er ger a nekedez bepred. Pa oa bihan va mat ne zen ket e galleg an tan da blanche. Med var l'er PO2 d'ar gomz ave a fresor gant tu di a tamm pa o deud enne dit kozeal leo ar galleg zo be kreoar gant tan. Nec'hed e oan un tan mour e on prederiet un tan penoz e war sentiment e skei ouz ur voger hag e tistroe a taou ar vogoten din pa zen me rezouneg penok a gantan e oa galleg ne veken me chanchet eo an traoù hag aze an tolman e viche ez din dam jonj kavout an dervez ma neus koumanset da gozeal davad rezouneg din. Se oa pe oa nem gavet e klas ar evraz me mestra nem gavet aze o ne keken ar skolvan pedaben. Aze e jonj an dud o gwez ar vugalek koze a brezouneg. Hag a baoe gav din, nemet vechour a vez fe, e neus dalc'het a respond din e brezouneg pa zen gantan e brezouneg. Daoust hag an peus bevet ar memestra c'hwi, Stéphanie? Ar peus zo skler, lakat ar vugale de gompren a zo ez, me lakat ar vugale de gojal e brezhoneg zo un aferal. Dam sonj ar goulenn poezu sa. A petre an diskoul. Ya, setu. Ah, ça, c'est vos labour katel. Just a war, kentor. Goude, er magorioù e vo un aferal pe gant evo ket dre ar famil. Nei, just a war, me labour dre ar studi, neke vit me flijadur, enfin, ar plijadur e de laboratoire an aferze, me me labour a vo de ziskoazi e petra a vo plas pe gant ar studiaden mon o c'hober. Noi, me labour din a vo de ziskoez petra e plas, petra helbea plas ar magorioù dre so bedigez, entrezkas. Mais labour yezon iez e pe sociologie iez e? Socio yezon iez kentor. Lian Marie dan daou? Ja, ben ar fin. Ve feke posub din a diwar ben a revion tout labourat war ar iez epken ve fer eluzit. Bremañ, just war, gant tout ar kalz goulenn ouzo diwar ben a liamou etre ar famil, ar magorioù, ar revion, en un endro a zo gant nebeut a vrezhoneg just war. Labourat war tout an traoze ben klas kavout de skolmo, a ben lakat muior a vrezhoneg barz ar jeu, gant ar revion, zo, ma digare, zo dija ar sapri a fer. Ya, ar sapri labour. Mon arrive war an dachenni da... Ya. Da zastum testenioù pe non zerit?
Mon arrand de zastum testinio, mon arrand de walot en du d'avicher, juste à voir, tu te babi gobris, vipoen. Mon arrand de walot tu de Yona Solena, yé benarfin, un temps mic pelor, mais bon, un temps frescor et un trau comme Yona Solena. Oui, labourad arrand muyor war babi gobris, mais poes user deom, juste à voir dina d'arri à labour war en affaire, de square peker et labourant gant hervé billan. Poes user deom, monde de walot en trau war gant an dut. Kini Garandor, vraiment, c'est un el temps de ce film Bleu en Arborn à Viannick. Un livre de pompier, on dirait qu'une pêche ici. Va qu'elle voir un acier de Nîmes. En plus, Ça en plus après, il y a l'ambulance. Ça, c'est les pompiers en ambulance. Et qu'il en élise, puis pour garner. A geriou kenta, drevraz, awa e brezounek dreisto, la daroude tambatam yoet muur mui da tachet da gojial e galek. Allié, c'est saveur phrasen e galek a implijou ar verbou e brezonek gant ar fin e galek. Je vais trorer, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux serrer la porte? Est-ce que tu peux digorer? C'est du farzezou. Moi, c'est Bunté. Maman, tu peux prendre ça. Oh bah, quel dar ez rebi, ama? C'est Bunté. Ni non ket direbech an draze a zo diez, et puis non ket direbech fazi you a reom ingal. Neue avechou vez paket a fazi yomni. Mais pa vez klevet anean o displega verbou pe o displega arogenou hag e war e vez lavret dirazoun ganin, ganez ez naturel evitant an draze a la garanon da velet ez eus frouez gant ar fet da gojeal e brezounek gantan. C'est tu Stéphanie Mesquet de Vezariezou gant ar vugale, j'ai bunté, dispegé de presentoming premaik e oa normal, rei, c'est j'ai gant ar bugel Mesquet de Ariezou, mais justement de penon, c'est desket d'Ariez, pe komzet brezonek d'ar bugel dawe stuma an dut a gazo labourat ganto. Ja, e kenver a magoriou evet lakat evet just e chom vicher vel a real di war ben ar vugaligou, traoù spécial a zo, avec just red deo be astumet war an affaire, mais red deo be astumet war ar brezonek, kojal en ar mod flour, en ar mod a feson dija, a ze a c'helbea ie luziet peger e chom, mon ara war welat, men galara chom luziet roaz de gavot tut justu a vo stumet war ariez. Ur skol ne he kavout tut barek da evit m'avait fait dioroet de mur a vagouriou. Et kenver ar postou skoazel rezet agal, vi poen mon ara posube dan dut kavout tut o ton deus diwan, diun, memeus, et vid ar postou renerezet ben ar fin galara be ar potret mostra chomara luziet peger neus ket trawar stuma duriou a zo war an dachen et war an dachen a vicher. Mais comme ça rien de ar magouriou de zoubidigez, ur bern magouriou mestra a ro un temps va deus ar brezonek d'ar vugale. An draze a zo un temps mige pepler vraiment neus ket. Ja, ben ar fin gant ar gebredigez diouskouarn, just war, a baoe daouvil poen, e zeus labour poezus war an dioren, war dioren ar brezonek arok ar skoliata, just war, a bremañ nizo kroget oa bet e daouvil pen, memeus e daouvil pegere war strolat tu da vicher labouré war an afer arok, d'ar marize e oa skipaiou pe war pepem magori o labouret assemblés war an afer, bremañ e liur met ar bloaman e liur met 16 magori a gant ur kant gant diouskouarn. Oui, a ra daougant memeus muior a vugali a zo. Disons la reze a labour e evit ar brezonek. Ken dalret e war goz distu gant Mael Gwennek evit e kroniken tabutomb. Mael.
Salut. Bonjour Stéphanie. Bon, Clévé de Meuse et Pegueta en Abarden voit qu'il tue qu'un variant Proyus et tu fouet le trade antabuton Ménec et Grévy au même Ostra. Prends-les-moi, Cogel de ce bro Gembré et vel juste. Bro Gembré, az opawez la cadeur stone et place et vitizout son gita million à Gembré guerrienne. Il y a million. Puis Gurémagne déjà 50 pèse ne kefal. Arpa la zotizoutze et Dauville Anterkant, c'est tu azemon Guelari d'Aro, Garpicou, Bion, Azé et au Irionde, de Villeneuve, Garzonda de Diveillant, un Ivera d'Exoken, puis à terre c'est tout, d'Avad, l'Hermaoun, 50 000. Erstun-C, veut juste, n'est qu'ébidison jette, un revu galigou, leur système qu'évridigé, j'ai les obélaqués des places, à Blaveillou, Décatriugen, et Brogemré, Agavidistar, et Chilawidmad, Midiat Meithrin, de Donaben, un enten drezoubidige scandregan, et vel juste, ou spen 1000 magouri drezoubidige azo et kembre irionde, aneuze vitizou dar millionze magnenzonch digiri daugen ben tribla, à kananterkan en deglaoton, ou spen. C'est-tu kaji naubugel diwardek, pesazomad, aza goude armagourisé, darskol, olgembrae, kentaderes. Truskas neuze azo abouez ermagouriou, petazongit neuze de ce brogembré. M'avait fait même Ostra Babrora, avait fait déjà dur. Avait juste. Poésusé labour azo, sapriou, l'azo, avait juste. Tu n'as aucun variant, même Ostran, tant pétant mes bêtes. Brocha et Brocha, les sapri, n'affaire youl politique, la chambre goudi. Mais, les enneaux des Saint-Vel à zo, y est herbroyoual. Un emreneres politique à la zo et brogembré, à dibab et véganté, pénose et vé. Impligé d'un budget de pèse à Jean Schkals, qu'un varié de gant braise et vel juste. Kenteliuso, même Ostra, trop de ce begret, avait fait mad à Robert Amand, braise, t'es square? Ja, mais saprio lazo gant dilenidi a randvoye. Goude vo que memeus budget gant randvourbeis déjà drevraz noe ben la katachan barzarjeu vo que possible d'ober kemen a zraus ep muiora a ran eve just. Puis az gwez de la katachan magouriou a randvro en département en tiesker? En dao, en nol. En nol? En nol, memeus. Ja. Hervez a l'air, eve just ma vo de square evo normalement avec orvagori. Dresou bidigez roaon ben bloa. A geur sapri a ron a zo belaket barzarjeu gant tiker roaon. Ni ici caractérisé zoubé diez à la Aro que wa benarfin aro que wa neijik. Ractrice neve diwar ar memeus ractrice pe. A ractrice benarfin a zoubé pa wezet gant neijik pe geur e wa ne oa ket posub deo kavout un emgleo gant tikerroa gant skipai tikerroa on a tapé des bêtes a ractrice gant babi goupriz. A ractrice soual avait fait da hortos a mostran. A tape ractrice tampé dans mavel a vo gant memeusler gant en aran qui neget gant skipai antiker mais gant ur skipai al vo. Pesaraio, tri et braise. C'est bon. Dans ma tombe. Mais Trugaremael. Dans Pijan. Stéphanie, manusketu paka awen et brogembré et pelera les ostu kauden awen et vidobar armemestra. Et nuskadi martese? Nuskadi zeus makoriou juste à voir. Godé awa kroget déjà et daovil kroget wabe kan trauzo y quasi même mari et broskadi. Et pro Alsace y zeus trauazo ve à lancer de Brément. Zo lancet au Krigi, vraiment. De la rede, à drugare de labour var armagoriou, peus tro d'ober tro arbed? Eguirionne oa un eskem a zo bet, pegur eo zeus ar gevredigez le filal, a zo labourat war just war ractrice magoriou e neuskari, en alsacionek. A noe de an dut de welot skipai du square, skipai babi goubrez, ben gwelot penons e an trao, a ben lakat an trao e pleustre en Alsace. Anebesso et war en Harvard, kinigarandor c'est les 12 heures gelawaden a wabe save devit komz deus an emgleo a zo etre skolveroaz on dao hag Harvard. Ro edo deus da glevet brezonek da studierien Harvard. Et pas de neube dervechou o deus ar pemkelen erze dilezet roazon da gemer perz e stalioù labour var ar yez a sevena dur breiz er skolver brudet e kichen Boston.
a pez a gont evit a brezhoneg a noberennou a zo a bouez a veze kavet eno deja, c'est un dra on eus gwelet, padal ve just pez ne oa ket an evo ket ingal ken ebet de voa kentelioù brezhoneg, pe vije brezhoneg a vremen, pe brezhoneg kren, pe hen brezhoneg. A blamour d'an istor e Kelenner e Harvard iverzhoneg dreistol hag un tammig kembraek. Daou vlaso oa besinet un emgleo gant ran ar studio keltiek evit laka de plas eskemmoù en droud ar vreiz. Nu ouiem ket en aro penons vije bet, hag en vije bet ober studierien, ouiem sort de bet, me gwelet on eus a oa didennet hardi, kemer deus o bern notennou, zavet ur bern goulennou, a sklere mamstra avec kavet trao komun etre a broioù keltiek, etre ar pez a zo bet bevet amman a gaon. Pez a zo hini a zo mamstra mur tech de labour war nomzeur goz, a nim matrase un tambien mur war nomzeur vraiment. Spi o deus bremañ Kelennerien roazhon dao da greñv a troaz a liammoù gant o c'henelje den Harvard. Stéphanie, me chirc'hoant me meustra gouzout penons en em zanter pa ertre e barz skolver Harvard. Ur sapriz tres a zo e pen kenta eve just goudi ne ket ken neus ket ef ur de vea streset e gwirionne peogwir evel just ur sapriz a vadur Harvard a zo Harvard pa vea ar prezident o vea staliet e gwirionne eno gwelet moi just war e ruon e ar marize evo saeo ispicial evo ar gwell vraz me e gwirionne an dut a zeu en ur mod galarion eskem gant an dut en ur mod ep furmou e spécial a gal. A noe ze alak hag evel just er broioal evo un doarial de studier an trao a noe ze alak an trao de vea pinvidikor evit an eskemou evit ar studioù just a war. A poezus oa din lakat bon e gwirionne pa moa gwelet oa posub din kinig un dra bennak e fote din en ur mod dis kinig an dachin, kinig tachin ar vugaligou, me ie evidon e oa ur sort difi, peogwir unan a zo un danvez doktoriz a zo o vont de Harvard, a zo ur sapri ne vefe ket posub, me ben ar fin posub oa din kinig an dachin just a war, lakat tud deus broioal de zizolei tachin ar vugaligou e brezhoneg, a deus ar pez meus klevet gant ar real, se oa un drat detenus tret deo. Bon, bezo ar studio, Stéphanie, mais m'en va arret de tourista un tammig e stadou inornet. Ya, un tammig, evel just. Pa oa amzer etre daou, peogwir e oa kalz. Tropez bet a gilaou hip-hop? Pas oa... Zoken e breiz ve gret hip-hop. Ya. En rolet de bet de kemper ar strolad hypnose, selom justu. Tu io, hiu, zoken. Fenoz. Et vos danset force pegement, puis réseau brassa, feznoz ar bed, fenoz et yawank, et chen roazon. Niveau vareun de 16h betek 16h en terre eno, si tu m'as chompel de roazon, et ben c'est l'idée qu'on paye de 8, puis en marté, vous voyez Stéphanie. France Ribreis piquet faire, juste. France Ribreis piquet faire, par internet. Ya, va juste. Stéphanie, mon ari et. Ya, va juste. D'Azensal. Zoken, non? A Yolvat, 2 ans salma vo possu, ya, mais au Kogel.
Badigai. Et peler vous moyen gwelet ar hanor et... Ah, kishin ar gwerenou, mais gwerenou, pas gwerenou. Gwerenou, matri. Bebzad an vintin, Stéphanie, et roulé nom chikour, digan une an benag, et vid ober gwellor anaudegez gant or rouvidi, en ini on eus kavet a gontodion mentormik diverben ar pez o peus kaset da ben, chil la womp. Hop, voilà. A labourze oa poezustre, peogir war vechkenta, et en oa laket ners unden, da labourat founus var an danvezman, da lavaredio kaout ur sel var penans oa bet troet an trao var zu ar bugaligou e brezonek ouz pen, a ba oe lakom sanset trizek pe pemzek bloaz pe ugen zo ken kerver diuskouarn, men muioc'h e kenvet tout apez oa begret gant an tridi a diwan a rok tout setu. Nous ouke penaos era peur e veskouske ganti, déjà. A penaos era evit paka pepler. Pe giraze, me me change var l'ene da gaout poan mon da paka ur bande kafe ganti, pa oan me er skolver a guille sanset. Me ben ar fin e oa ken luzie da e implijamzer dei, non ket deud da ben den em velet. Neuze menedio gant ar Yezu Breiz, la kom brezonek a galawek, peogir era traoie evit ar galawek, praoe o ye goletud ober mosse, a varler e o barz diun Breiz a blavechou, barz diuskouarnie, barz babigo Breiz ie, a barz sur a walar kalz a dra da la vezan ket, a nous on ket penons era evit ober peptra, mais setu, ur plar menetre. Bon, redez-vous qu'à vous d'amzer d'avant d'avacar dans les cafés gant Virginie. Ja, Virginie promet t'aider. Bon, matri. Alors, plar menetré, emezi. Aguir, André? Plas grand, ja. Ja. Plus d'arador kaut kirigechou barz kemen kevredig ezazo. Peptra zo liomet e gerion diuskouarn me labour, enfin, neran ket an trao evit me flijadur, evit me flijadur ya, peogir e gavon kalz flijadur o laboratoire an aferze, mais neket evit me an o a gal. Kalz trao zo d'ober a poezus edin diskouez kaout ur sel en adren war an afer, war ar vugaligou, a diskouez ie pouez labour Virginie, deus frère labour drecht a zo begrit gant Virginie, a ba oui meur a vloa, a pouezus oadin just war lakat an trao en ur mout skler. Matri. La vari des deux, c'est war Tom de zar galawag. Ne ganjant ket traoar chiwas, me klas 40 deski tammik, tammatam ben ar fin. Dilleur ya des zon e kenver ar galawek e din breiz, ie. Ne klas 40 skoazel e kenver ar galawek er skolioù previs diun. A skolerez or bet ie, Stéphanie? Skolerez? A oan ben ar fin, me pa oezet meus a ben labourat war meus ezen. Et redon e oa, même redon zenier. Et mor sonj, mon endro var a vicherze? Ne oui an ket a goude vu poen klas 40 mon warok war an en klask a goude tammetan vo gwelet, mais ur plijadur ve fe labourat gant ar vugale ve just ur plijadur. Gouet vo andraze pa vo gret an dezen, marteze. Dija. Ya, setu. Kinig a randor vraiment seled ouzer film ber a zo bet sevenet gant skolajidi, skolaj ar c'hleu Sant Joseph. Ur sapre raktrez o do a kaset da ben var lene liamet gant ar cinema a gant un duden be gant edeno Belfegor, c'est une neuze din d'an mastl Belfegor. Dor ar suler, a zigoraz ket un trouziskis. Duntol, skeut nerasus Belfegor, a yaz varvel. Ardrin an en klasker, die mouez hag a riskl. Kerken ma weion o vonet varok, ur bistolen en edorn. Balloch, skleriot ket da loar et tchen. A doltrum, un trouz ar edrin, a la ket chantecoq, de Robert en irisaden. On donne chérot var bistolen purpet. En en klasker, a droas prim. Diragon et chomas, as que ir. Ar spurmant, que diat du. A glaske piz a baouet ter nos ver.
Au tapou d'aroner fin, spurement eugus, al rachante coq en ur foin. Nalket mu achap da roue en une claskirion. Mais da genta, ten de masque, a discuit au cure visage d'Ain. Belle figure! Haha, t'as fait une bête! Ardur, t'as dur! Touche pas mon vrai, les années nous! C'est gosses! Je serais trop guévette à trop. Ardur, Ironie. Peor, adaou da gousket. Outro Bernet, oui adare, roidi no kaya, adaou da gousket. Cause à vos yeux ar c'hoaz gant ar rener melar d'or. Rézoré. 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 Padal, Yusaneon, Suron, en ola gredeion originain. Madigarizit Goyev daran ne ket seven de tre bati an dut met belle figure en bourgeton bet gueton bedegen Rede odain displegain peptra tout en du dazo credai et maon originain met Penaos an a vezit meon. Pior, lui. Partout à l'heure, escriven meon. Normal, eo. Huiz o vant de skrivet tout. Hag yen zo vant do levezon ni. Yon Liam edor. Evel hui, a me. Da vir viken. Pior, lui. Lui a den damzat. O ran a mam ur vue a gevret.
Pepini o tougen un tammez ar gorden. A te o chacha war un tu a me o te hel an nei. Narui, pure. Meo an ini azoug ar maskl. Pepini a hanomp azoug ur maskl. Den neus ket tu achap de don kadur. Red eo d'or lakat o mask evit dijoloain au cuir pissage. Kit! 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 Oui, d'arrêt, Bernet. Oh, Madoué, mais Petra votu de Bergognor, ma peau diamant. Nudour. A gour hemmenou da skolajidi San Josep ur film sevenet baroutre. Ya. Trop obet avelet ar film, c'est déjà? Pas roas, chiwas. Iskred oa bet er cinéma me gavdin. Ya. Ya. Daoust hag e sonj d'or e c'hell ur aktrez e gise desach ar vugale var zu ar yez. Ah, David bien sûr, Ariès. bien sûr. Red et lakat, on a des red et lakat à vugale de lakat à brezonek barz ar jeu, Hermes de ar skol. Gant vugale zo, e vo laki d'ar famil, pop ar brezonek zon affaire skol. Ya, setu. Oui. Bon. Alors, poezuze d'ar vugale be ar gant plijardur ben kojal. E va just, ya. Daoust hag e plij kegin a deoc'h. Ya. Petra rit. Ouais, koignou gant ar vugale, kentor. Ah, koignou, e ba an traze a gwematre. Irio e momon bete griantek. Griantek. Griantek, digare. Da zeske ober ur wastel ur gâteau en chocolat gant Virginie, chila mat, setu sekret kegin. A setuni e riantek. Ur vro an vern gwalvat. A gemgav emeus gant ur vignon ez eve just. Evit ur meus deus ar renta. E dut ginen. I got a hopscotch to your chop, ready to jump. I got a hopscotch to your chop, ready to jump. I got a hopscotch to your chop, ready to jump. I got a hopscotch to your chop, ready to A ta Virginie Penonzia. Madame Tra, a ganat, y'en erle. Matre, goudarez blam da beta an deud? Ya, monsieur. Ur change bihan. Goudaran out barek kenan war ur meus, peseurt ligneo. Ur gâteau en chocolat de cheta. Ur gâteau en chocolat. Eve just pas oa faire de chocolat a deus gâteauen, eve bugale. Mon ara bugale? Ya. Bon, e peler eve gred ar goela gâteauen chocolat. Amant. Agon piou? God Virginie. Virginie. Penons ta e plij ar gâteauen se dans nol a perag e goela gâteauen ar be digise. Sur awel à gauche d'orper revelaret à bar. De la redé ur bochat à monen, un nebeut à vleut, hag marse nebeut en doire de la cat ar duenhuieux à bar de kejain ar duenhuieux. Bon, l'ardion ta petrazo d'auber ar gâteauen chocolat se. 200 grammes à chocolat, du. Uh-huh. 200 grammes à sucre. Roer liet braz à bleud. 200 grammes à amonen. Medech halen. À roer huieux. Virginie, dostag e vo ez d'ar vugale o bernre. Mo ya, ez a wal. Bezo gestoun tamig kompliket me meustra? Bezo trao a vo gret genain, Ok. hag trao a vo gret gete. Bon, mat. Gant petra vo kroget? Neus e kroget vo get ur chocolat laket vo ur chocolat hag an amonen de design. Mat. Erskin form. Erskin form. I can do it solo. Stay behind me. Gonna heal tomorrow. And if you leave me, Diviniten. I can do it solo.
Today hurt me, gonna heal tomorrow. If you leave me, I can do it solo. Today hurt me, gonna heal tomorrow. If you leave me. Bon, Petra, voilà qu'à Gental, Virginie. Archicre. Allez, derwell dité. Un masque de V. Betek eve duen. Made, kal skleroch, vraiment. Bon goût des à Pesavola qu'à des bars. Bleu, masque de V. Allez, de stageron car mesca fournus. Ja. Tape Léon. Là. Que j'ai de veau en amonen à gor chocolat. La cadre en la barre. Ce sera mon baron. Loué avec chemer un rubilleur. À Garler, faut torain un rubilleur. Nos amis. Chemer à Amzer, mais de ched avec Nitra. Crédit de Eurskan va den chocolat. Ja. Daar gaan de reis, trek ons uniten. Ok. Voilà. Bon, un écuyer zoba. De chedier zoubir. Truc à réduire d'avoir à rendre un secret de gnome. Nitra, gut plige à dur. Ah, vraiment. Vraiment, Wiyot, Penaz EVA, les jeux, Gatiwen, Virginie, Kenavodor. Kenavo! Today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now, you should have somehow realized what you're not to do. Am opus rouillé ur secret kegin benag, skrivit d'ailleurs nerlen et hortos nemen an rae. Hein? Mais il y a skrivit din ar buan ar gwella. Non meus, c'est les musquetins me dit bah ouais pelle. Goût de desket d'or farda ur gâteau en chocolat, c'est-tu vraiment ali ou fur telo d'ar couzo des peller mondagilaus on erestre avro. Trop peus be marteze da glevoud ar ganourez koan, o kon a brezhonek. Situi au Pawezem Band Urblad en Neve, gant e strollad pop elektro skilda. Ar strolladman, avez kenter gwelet var leurenou broskos pe bro iverzon. Hag evit ar vech, e vin e breiz fenoz, e pondi. A Bamedor gant ar gitar keltiek, daou djurnoe mont petek sandbriek fenoz, pe etre gastel va c'hoaz. E novo tudur mont da Gilao, unan eus barreka gitarourian ar bed, an iwerzonat Tony McManus. Hag a vo samblez gant ur zonerez yaouank deus Berlin, Julia Tospern. Ar breton, swag Sibéril, a vo var a leuren ive. Stéphanie, comme ça dans nos scales de ar magouriou, ar babigou, daoustaka et vous êtes daoustaka kendechel a reon gant ar brezonek, paton hermez de ar vagouri. Goulen mat kroget meus ben ar fin de ziel fena un tamek, mais nalant ke mon pela war an affaire. E vi poen ar pez a c'hell an lar, a ba we pen kenta, ba we ma oa digoret babigou breiz, gwala rion, bon, goude, rade sonja les eus un endro a fesson e kanver ar skolio du yezek a diwon. Ya, c'est tu. Ba gwenet vo kakaret e pepler. Mais en anteur deus ar vugale, neket neus kakal 100 million ben ar fin deus babigou breiz, a zo liomet gant ar brezonek, a zo gant ar brezonek barger, neus kemet 600 000 de square, a zo gant tut o kojal pe an tad pe ar vant pe an da o kojal e brezonek a barger. Galra be a tut a zo pel deus ar sevenadur breiz a tout. A mem eustra, daoust deus ar pez a c'hell an lar betek bremañ, peogwir meus ket kroget a ba wepel ne nalant ket mont rebel, mais dija galar an lar ez eus an anteur deus ar vugale a ya d'an entadou diou yezek pe diwan. A ben degvlop e ugen vlo e vo gwelet neuze an effet jo.
Trovo da lakad ar goz war andrae, neus e di gwener a di sadorn a zeu en oriant gant ar c'holok gwestlet d'an treuskas ar brezhoneg er familioù a gelou da ra pepini mont, me daoue lakad e anno en emen skriva var lerchen randvro breiz. Andra zenie? Ya. Hag ar brezegen gagnor a vo di gwener goudemern. Ya. Matri. Bedor dija Mejou Franck, Emir di Breiz? Ya. Et ben, chomut gagnant mar zizun a zeu e vim gant Pascal Lignol hag an otro da vont da veledeni el l'RC. A modal, mo peus rand sellet a gat sellet an abaneno e zeus France Tribreiz Pigefer a kemenso rouedat social, Facebook, Twitter, a tout. Meia. Avar France Tribreiz Pigefer, fenoz ye, e vim vareun etre 16h hag 8h an ter, evit brasa fes noz ar bed, yaouank, a dur da c'houd, e ben poez emban yaouank ur bladen neve, ur best of zo ken, gant tout l'arstrolajoù zo betremene da baoe ugen la e fes noz brasa ar bed. Trug arrivera Stéphanie Davisa de Stol Balibreiz à Calon, nos évidents des zen, hein, d'Alfred Mad, qui m'a dit à rien gant son erez, Son erez, fes noz vel just, yaouank, beden rolet de daouvil c'houezek, den esprijon hag ar vroder gichen gant un ton ficel. Kenavo! Kenavo! Power